Masabarang temap patunay Panguloan syukur katalori Pangulo subhanahu wa ta'ala nasabari natuli natuntungi lalo rigo na puriwi dan karena insyaallah nadapi si diwattu matu apa di tandriulana ya nari amatingi lisuki rigo angkana na capuri kidici istilahnya atau panditata micawa pacapuran ilalan na tutunga diniyotay ya naro natapaja isi paringarang sari komangi nasabadi kijaga ketertasala iwat dingin nasabari na tumadosa itu bakang yang tasalatta ya sari komangi tumatunru nadena tumangingi pugai anu malada enak patu-patu kapung Allah subhanahu wa ta'ala ya naritu wa ma takumur rasulu fahusuhu aga na para tukang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ipugo digaga mawata tu digaga mawata ipugo isari kumbangi tumaupa tungat-tungan ya aga napisangkang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah poleri pung Allah taala ajak lalu tapugo ya namau mani iro apa gau kange na janji ki asana situngan na susay itu pak ya kupung Allah taala mapisang kangi gagae susah tu kui pugau narima kona naro lisuke pemaku almarhum ya lisuri pamasen pung Allah taala memang lisuri pamasen pung Allah taala nasaba digaga dosana irike ya digaga Yenero na masuk kadit talaha ilaihi gafaralahu fa in lam yastaghfir benenge ang kanang kasih di waktu na pogok dosa nasaba depa nilawa dampan na dampangan ipong Allah subhanahu wa ta'ala magay dene wereng canik-canin na lino dene wereng lunra-lunra na lino dene wereng dan lain sebagainya magay insyaallah ipamasangi ukos rimundrin na pong Allah subhanahu wa ta'ala makanya tuh ya tuh tahu ta ya konka takko angka sumpuro jajawi di nasukuma karena itu teh tahu mau pa rumah tu nana mau pa memang nasabab wadingi mancaji pala yolo rito matonna untuk tama di surga pamasena pong Allah subhanahu wa ta'ala ya apa tuh tahu makada mau pa makademega dalin na makur besa to makwa tapi ya manasa narampe amul pa kang ikutok bolay wija kasidena suku itu amul pa kan terutama yaitu natajang iya ko baban na surga pamasena pong Allah ta'ala dengan syarat makanja pa sampajata pa ya ko deta sampaja deni sarupay kada nije mutajak para tu posisi na awali kada nije mutaja nakada maku nakada aidem setan hari itu kada magatosi nakada dena sempaja ya kada bapaku nakada ya apa ko masampajang si sapa ya gagana so apa masih poderi pong Allah subhanahu wa ta'ala jadi tanna podo mana tumopi mana ya mati mana ni di bai sirun tu ni ripam masewe senna masabay kada sira suran naman ni tanna podo mana ya narwiri to ki di sira suran na rigo angkana tapakasing sampajatana ya as-salatu miftahu kulli khair di sisa jika ga bata-batayan na tumakare sampajang pa gunci na sini na dici ya tu pa ya royandre tandre ko tunange matandre la di ko baje na sumana pemang ya kode cede kamu manca jijuku tu cede mi yang kedua ya tu toliak kareso apa makareso mato de jika pakar dok makareso ya ro makareso patako angka sesa na taruh dua mi imma gine taruh na pangewangi anak pa imma gine taruh na pabarakai termasuk tahu mau pa iya tu kon ka akareso na pabarakai wija-wijana mau manca aja malah malari makanya si kanja na uparingarang na makada ini dia ke dalita aja lalu tata rumah nang aja ya ra kulo kamu ipalayolong ya lese sa ko takut na pangiwangi na emundri ya to mana itu salah pak tuli papahangi mo
Ya. Sini nama sabi kere jadi tapala yolongi ale ta sesana mana sari tahpunna itu makaraka iya tu tarle nange mo pe kelundrana den na balundra kollo ki bal tajili makara de ka kagawi itu rahasianya. Sini nama sabi kere untuk tulah makaraka nange tapakan jag sepaja tapa iya rupa ai di makurasar matuka aku madicing iya ko tau pas sampajan madodong unro di mato pada ya dong suruh pan unro ya tadi melo kapan nasi bicara agama ya ternyata itu pak ya kalau pas sampajan je melo mati dihaga atau diga dosa diga atau diga atas salahna deji ni ada nyawa nak apa kudina puria dan pengaman dosa ya makumiti yaro kanja na Allah subhanahu wa ta'ala makanya aku raga ki pikui carana na dampang ni Allah ta'ala sini na atas salat apa ya wita kudina mega toba te ukui yolo na amatingangi toliwin runtu toba kangkana besa masasa sairita na seba mungkin macapa iwatun na tu kangkana ang kamu pawadi toba ka din na toba ka makoto berapa mawita tuliw pasikan na yaro ya kung kataw megalat dataw puran dewa si panga na desisa ng kanasya dampengan na madang tima kita layas tima sapa tayo ito magaman siya pato siya dampengan agama na ruwita tanla paraja na dimikay ya pada sa bilang makarasya gani gana taw ukuyawan aku masaranya wana tumuna ya ko runtu iyaro tadi seru ya mata na mangaru nak kasipung talu malumu yang ya tata Allahumma wila baju bisa karatil bulan pasti pitang sama magai denrep pak depa nama dodong ne paringerangi makara toba ko siap dampat ko tapi denang kapa katonya tau kumari nasa ko pasiru tumah guraga tapi lo ya keluarga aku tuh mati dina tuga ka lalang makanya na pada tapas sarana ini tamakkuman itu batin pongalata na mananangi makkuman itu batin na manilututui makkuman itu batin na puji tabayangkan ya pertama-tama batin na pongalata na melurang imadesi na paturungan iya kurang ya na paturungan iya kurang yung lima kata ni mas ya demeri sapaka ada kurang na lanti kasi nabi suruh diundri makacu makar pakie karena al ulama warasatul anbiya laba nabi tangke itu pandita nomor 3 nawerengi akal almarhum dia itu nawerengi akal jadi kadang-kadang tuh mak pakir presiden sepesilain badeceng si bawa jata makanya termasuk tahu ipagaluto si surmundri na Allah subhanahu wa ta'ala sini nama sampai kedere untuk itulah mumpung pada pindrang pengalat Allah sungana tapakan kita lalu sempaja aja lalu di nang kami lu narikpai jemaah narita sempaja saya sempajangnya termasuk di samping awal yuhasabu ila yaumil qiyamah yero mula-mula itanayangi ireki ngasurmidru na pengalat Allah dito pagkasiweng untuk ipake mate may makarakan untuk ipake mate tabayangkan nih tapi kalima sesusiwan itu masampaja itu kutu masampaja dia juga ingarang makara ingarang warang parata ingarang keluarga ingarang jemaah tadi na penting iya na sampaja makewe ipake mate pekuya se pake mate ya kome mate na lupai mi warang parana na lupai mi ba ini na lupai mi laken na way makasanang mati makasanang ya to ako mi mati nung pa manang irwi apa ibita ya pa ya tapi dituro na ko manang ya man ako arone maruro mi mati na magarata ba ini na makadilisa lo ya ko deta matapa lo mukhi panasay tapi dewa karata na burong ka manataw maruro mi mati laken aja tapi dete magay pa mungkin beste kali makadaya nure ko pa luar biasa cakit-cakit lalaki buru na posisa sisan waktu nabi mati pas sabarang na ten na malakay ba ini ya sini nama sabi kadere waktu na
pacapurang la sestilana dito pa ya tanga-tanga tala maka dai dokter anu pa ternyata kumidis sini kana gagay runtuk itu tinggi raga-raga anu tapananaman yalingi besa tu lope aju ini masih cocok ko masuli tawe asuki makura-bura ugi besa to sari minta nararata we padai magi dega pak buru-buru ne masih cocok kakana masu maka ya koteki masu kamu gadi bahasa si di miliar si tengah rujuk kita Singapura ada aku aja namolo ya ko din cau di dokter je ko maya aja lah poji je kacuri-curi ngelap ko ngurus Singapura di gara mati tekor talibat to si ko makur namo ko maya to ban itu demi dapat itu din tomar rumah sakit sama angkat to perisan yang dokter makala Singapura ish dia nak kenal ya akarku ya tomi ini kayak di tak memiliki lokor namun jika nak kilometer itu kita ada apian watna balik demi gaga alalengan na sabak makumi matui de na tumakmura ko tumanasa digani makada ya ko ya pamanarang ngir da sumbaga sesa ya punday ni lato sarudri da pongalata kumanasi di miliar sitang sini nama sabi kedere gagana nasru mobi ka nakada mobil ngajo la muriku ya kasilona makara ka aga je rupau matu kolatu kapak metani utoli paringerangi makara diga gaji mutana ku pengala taala yali dali makau tuna di makanja sampajang nakada imundri pia muri takala imilu jadi remesan sini nama sampai kedere latu ka akoro itu diteri ada kuiru teri muna sesekali karena kada ayah kajaga go pikiri tadi masih latoje dong ada ku maka dire dong itu di nasampaja tuh sandro tome tuh di dong ke tadi nasampaja di meja di si runtuh nak kada dia naje kapan jaja masampaja murid aku magai nak kada kedo ku temeku dah kue pada no tu pang itu irolala sudah kude apa poko sa magala-gala mo pakai do apa poko ya kude mulai masam pajak tertutup itu dah kude mau diutono yang penting masam pajak ko sini nama sampai kada iya na pudanga tanga bani nasro terduka maka tak durung aja lo nenemu kani anak terduka ada aku dia je nang kawatin rupa apa ya nak keseru makro kanja namun di beli udah isi serbe batin rumah takku ya apa juga keseru nih pitapa aja iya nah wih gilitin keru tiar kagak ada aku naruh jana iya ya kagak ai no kaya wah kadir aku dia kan jaji dia kagak kipas dulu ko ya dia je buru kan aja madel lah biar buru ke kuasi makoi apa abesang itu ya dia kumerukan angin poli pengala ta'ala pewarung kuberlo tasalu ke ini yang kedua padan din na peratan ulah mana aja angin jadi din itu masih sir masalah nah ini sini na masuk mikir jadi dia pernah kunang kawin aga je nak kada angka je Romeo pada tukang yang meredah gua aga nak kada watai ka maki busar wasya watangi manitu malakai ko mate ada ku magai nak kada nyamuk patu teh manyamang orang parak lulupai ni dua oto mer leng oto membantuku bola aku tan si diwonroi wapas orang itu leng kos ada ku betul aja mitai ada itu papa geru le magai benenge makanya sampajana nalupai ya gagai nalupai tapi dia makanya sampajana napel sapa je Cucuk-cucuknya itu sang malaju makada sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tak berguna nape kesini sesali makada tapak urut toba anakku astagfirullahaladzim assalamualaikum pakai jago ini memperingat dimati je padaku sabar aku sini nama saya dari sini apa makanya alhamdulillah ini dia kumerap papai demi tu nawan itu bacu makara ia kota urap masyaallah tamana surga pamasya na Allah taala
magai makanja akatanengan na yang kedua dia kiga tetap salah tapi macam mana ni tuba na sebab iro masiki ediga ka masiki diga pengajian na namun komitola tamay kalingiti ka oh bro palit tau desi sa melo pong Allah taala mitay isneni la yandurullah ila yawmal qiyamah kalingan pa pada kani garo na kada tau si sale bali bulana na ya tepat tu yang simpulona mega lo siya dampeng baca makito pe makaraka aja lalu kita ke macam-macam angkamana pusipa tapan sarasa itu aleta ya tama hukinya itu suruh kan tapi dia namanya pengal makanya bicara dia namanya lupa Allah Ta'ala minta di makar kita rupa dampeng walaupun mungkin iya sinna sesama lebih ke karirnya makanya minta si kanja na tahu ya al mukminul alim tahu to di maring kelinge gangkan na dia nama galak pahan na dia nama tanda na pahan na tapi angka gangkan angka pahan na dia na puji susai takti takku makiguna je kung kami yakinang kamana ba di bola sumpululo mako kanjan na ya ko dia yakinang na lemur su alena dia na puji susai makanya tu ya apa paringarang si makukwa makaraka ya kung katurungan ya kung kanonorang hake kagi butik kita umati kada iya ruidi tagampag-ampagan ni mas curita aja lalu sidapi berata pas cerita aja ya mau rumawang kan pada isat tu makara wah si bilangi jolo apa panel sidapi makoti ya angka matoy kumang kalinga mupani nama pedato je tawe mengaji di tawe Allah kasih nan napayami itu patah kumang pedato tanah keterima cerita ya tahu nasi pede dia gagalawayan deh pasarukan je mata dia jangan pangi iya deh maka ada dia juga saja al-mu'minul alimu istija ilayina ba ya ko dene kegunang naule murus walena makanya si kanja-kanja na tupa ini bu na ajak na paje kapisa lima kado mako ka iya gangkan na dida waktu tu kapisa itawe ya tuba lima sagalaru ayubu pinas ya tu makan matarte tulinala sar kapisa ya dira gangkan na dida waktu na paje tu kapisa itawe sini na masuk beka dire jadi magai situngan na na dia na dicari tatawe ya kita orang ko to dituba iji tawe nek dampengan to di surita mo pili sini makanya ba uparing ngerangi ki desura wadia to ngalewi puang Allah Ta'ala tu terima katan ni mas magai uparing ngerangi memang ni ilan na kurangi ya kola rabbi makare setange pun ya sabayangkan ni si tangi itu kalalena matani pun matui neki mewai kola rabbi pun ya bima agwai tani lauzayinanna wisanne leku atama susah sering wisanne leku makanya walau gawianna mewakuraga itu lahum fil ardi walau gawianna jemai sininna anak apa na adang nasipak sigilingan jadi itu pakuraga na ibalisi pertama-tama na pasipak sigilingan itawi pikuasa na pak sigilingan itawi wai makala da keke ku jama-jama dino topi ku jama-jama air wai megala da purana pi ya jadi masih pak sigilingan ni sini nama sabi kita iya na ya kita orangnya jadi itu makanja itu paketa makanja sampayata hati-hati ini tu malah ada dapat direngati balisi malah ada sana tu dapat direngati ya kue mau tu dia sampaya dia jampan demi menar jampan kan aja nemu oleh syara long iya na iya kan jadi hati-hati jadi aja tak heran yang kumakan itu teh iya macang itu na engka pak gangkan engka iya bodong ini si segapa gangkan jadi karangkara tu mita barita tahu acak kira tahu bodoh karala maje nang kaparik mah ko yanu
na tumakanya tanira da sigulana ye naro yasang ye rama jangin kemakan kanna iya bodong ide gaga iya balisi pedi matandre todo na te pedi matandre ya gurun na pedi matandre sigulana pedi malanda dapat dirangati jadi ajak tahira makanya ajak tapuji cerita iwatingan asabare pa ni gamisang makanya itu aku minta berita makarabama ipun tanah pode beri mana pasti rapul dari Allah subhanahu apa angkat orang dia tahu cakir tahu bodoh dia jenali kalau ni makada majen kawat di makar tapi makar mati ya apa makaraka hati-hati kini pasang pajangi hati-hati kini tahu makanjai magamata maladak itu dapat direngati balisi tak cede tu bawa tak kelupa kenala ni ya apa kata dia nasa payah tu dia jampa kita aja mau nirpan serasya ya ini sini nama sampai ke dia jadi almarhum ya artinya dia ini sendiri sepulai bicara makadamaga atau makanan di bawah madici ni tapi magai bisa matoro kasi masih nyawa mitek ya itu pengalatan tapi nadapi ni waktu na disuto si masana-sana rirolo arajasyawana pung Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah sini nama sampai kini makanya tanapod ini kehadir si matana tuntungi pung Allah ta'ala apa carana tubuh tingkali carana tu ilulungan papedicin na pung Allah ta'ala aja napalay kipakulay ng baldisi nomor sidi illa ibadah kahamul lisin si kanja-kanja na si mata karena Allah Ta'ala kung katapukan ya sampanyang si mata karena Allah Ta'ala masumbang mahkoto mabantu-bantu ki mahkoto ibantu ki tarime si bawa madisi dan lain sebagainya si mata karena Allah Ta'ala dinulit palay kipakuraga yang kedua Qala haza ziratun alaihi mustaqim illallah dong ilpong Allah ta'ala sarikwa mangi natuntungi mataru na chinuchinongi mataru sarikwa mangi na pasarama ki gangkan na sit na rapi sit di waktu jadi nagagawaran na yan narito amatingangi insyaallah lisuki rigwangkan na micoba capur ng ilaran na tutong linote kenya nagapangarada si peringarama kapuro platukangi ya dito tu na mega untuk tahu matita untuk ini mehadere sarikam mangi pada makin nawa madicing ila na tutungan din note sila na masabing kadere tanapodo mana pasbarang barakan na dito mo sallallahu alaihi wasallam ang kana nancaji barakatu ila na tutungan din note subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik dan kurangnya mau dimaafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh